UMLA bamenta jong keseng UDP nakamaulai constituency uba MH lang simne udan kejingkermen kebaskam Punjab yang dak besok hakani ke election MLA keban Salong House nam arja kat Prabanwan hadien bak UDP bat ke HSPDP kadan kejingnya suthu jingmon bat yate banyetrailang nak benta ke election MLA haba phaipat chakalyang jong MDC jong kamaulai nak keseng kongres uba piti saukme mauru umsyam ladu jingkermen dak baong bahak election hi kesong bat haupat ba bakin ay karai banyos ngau dalaki jong kishkor ya kejingkermen jungkini ki arngot ki riusan perthai ke bati CTV kalayor banyakan kerpang bat kini ki arngot ki kertong MLA jong usnam ahza khatpra agwe de bugani ka kam na sokman hadu kata tamo barba menta kala dai kepor ke ba kepala dai ya kepor bangin dongkam ni kejing kili kapten jong ki kenhon sengro lo ba per debat kani kali di jong kejing traila kaptam de aba ke HSPDP bat ke UDP da kejing strojut ngilala ban bota sega jingtu bat kejing anut na kamta ban warla noi ke government ke batmai agar ke jala kejing ke bomot ke bandai ada kejing lam jadi parti geruro bat kani kejing strojut bat ke HSPDP bat pinangets kam bagin laban bat shim ya kecil secara dengan state tu cuma hari ini start kemudian election memang. Dah mulai berkemulai konstitusi kerana ke joint coordination committee, berkali ke joint coordination committee kerana kerana seni bahaya kalau ke konstitusi ke beberapa, bahkan ke badan tongkaban penbek, bahkan pada ke bagi ladap ni finalize. Hangno baka HSBD ke baka UDP kan kesan, hangno pada ke baka HSBD kan kesan ke UDP. Dah berfikiran cuma kemulai dengan semua ban berpau hiba. Nak kalian juga HSBD ke ladap ke jenegran ba kesan yang ke UDP akan election kebansawan. Kemudian ke HSP kan penmi kandidat ini baru. Kemudian kena ke kesan begini. Dengan sokmen ngakot ngayawer ikinong ketkam bat kenung kesan juga HSP yang dia mulai ba ngini trailer kan nang tam kila berpai sakatong jadi job. Di kebasam ta kalong satang bandan ke jinge kenduk. Hapteng kinong ketkam juga HSP mulai kan bat kenung ketkam juga UDP mulai nang tam kila form hakanu kono ko mengilaban banyak telang nak minta kini election bansawan dewan hangwai tu bukan dengan kamru bah dollar ke HSPDP ke belara ben kesan ini nak kalian ngajong agak subharu iki wepa banyak telang nak minta kini election bansawan nomor kumbangi minta ya lagi ngadon kalian persa keperlo kejongin dari UDP HSPDP ngadon kalian persa aku aban itu saya kira bah nomor pengidon kalian persa ngila sale ben cepalan Kebabun ke skim penroy ke badan wanam si konstitusi ke jumiro la blok la khang dan ke jik plera hakabak hadu na semua bagi konstitusi jumiro la sale ben cepapalan ya hakabadi ba election arjar ka pra nak leng juk ka download ka mensim jonga ikjat nga kti jonga ka juk komkren ka jonga baru ka met ka phat ka jonga kalong cispa na cispa bada ka jing snai ka jumblai bada ka jik pe ba nagidak kasi do pau hi kalong ngaslong biang media mulai panak sang kongres kata kalong very clear aja ka para mdon jiwit kata lain pi ka basahi la da pi ong komdo ro ha long ha ka pol election kinong jit yang mulai ban nong jit ba klia ka de bastan de ka jinglong jiman manta kalong hapo India hi bro kawai hadi ka jing warak ka BJP kalong dagi polisi ke ba teng kalong persya kalong ya jam ujungi persya kira pat ber kiwi bai ba hak ni ski meda ski wan ngi stu kalong ba datang ke kongres ke bangila bansyanya ka ber ke sukula parti parga hajuk ka bagadon ka nong ka jingkermen kalong jong jela ba jong India kalong tang ke kongres pi kembolong matahi kalong ba ngam ibran jikun nakalian ka jonga hi ngam mdip ong nakalian ka jonga kalong sarong kita nei ko belum matahi mulai ngam ibran jingkhun paling ong belum mata nomor ba ngai kalong ba nakalian ka jingkhun jonga bo mli la kham jingai bali kalong ong bali kham jingai kalong ka big gap na paling jonga bo jong pilang jar khat mengiris mata kalong 100 meter race ka bandak le jonga ngala poi hok nai po ka bo mli ngai poi udang lai phone de sa pho mitar pina ta ka daw kalong ngam ibe non je khun